Budiš. Ko si to probudio? Ko te budio, mamine čere? Gdje je šla? Ajde smo. Pozdrav Raja. Danas Esma za doručak ima jaja. Hoćeš ručati jaje, ha? Njam, njam. Vidi. Hoćeš ti sama? Vidi. Ajde vidimo kako ti se sviđa jaje. Njam, njam. Vidi. I Esma. Jel dobro? Moraš ti malo rukom opipati, jel? O majko. Ajde još malo. Reci a, Esma. A. Njam, njam, što je dobro jaje. Njam, njam. Ej, vidi. Esma. Esma, njam, njam. Bravo, cura. Bravo, dušo. Nemoj, draga, više. To se ruča. Njam, njam. Njam, njam. Njam, njam. Vidi Esma. Njam, njam. Esma. Esma. Njam, njam. Hoćeš čajke? Dobro. Ovo voćni čaj, Gaga. Još jaja. Njam, njam. Njam, njam. Kako je ukusno. Esma. Da ručaj brzo, pa onda idemo se igrati. Da. Esma. Njam, njam. A dobili smo i novu flašicu. Znaš li?
Ne ide tako, draga. Slamka. Ajde. Ajde ti sama. Ajde ti sama. Bravo, dušo. Ušćepit ćeš se, Esma. Vidiš, ne možeš od nje ostati sad. Gledaj šta radi. Evo, patike. To se počelo isto zvijevati. Dok jednom pustit će. Ne, vidi Esma. Ne. Fasovat. Ne. Reci joj baba. Vika, nije za ne. Reci joj baba. Sada vidi je mašina. Bit balona ispred njih. Ej, vidi. Baba. Piše ovdje napolje. Iako imamo još samo neki 5-6 dana rada i iduće sedmice opet idemo za Bosnu. Ali ipak čekanje nas pojede. I sad imamo mjesec dana godišnjeg. Ideš u Bosnu, ostavit ćete u Bosni. Ideš što je naraslo. A gdje ti je Zeko? Reci, Chester, Aja. Baba? 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 Hej. Baba? Hoće da svira. Evo, daj. Hoće ona ići. Vidite kako ona sluša kad se noktiće režu. Gledajte kako ona mirna. Ona ne mrda ruku. Vidi. Pa ja, mama je sredi, da ćemo istrpijat. Kako zine gleda. A sve prati, gledaj. Šta joj radi? Da je ne bi zakačila. Ne treba to raditi. Vidi. Baš je mirna, sama pruži ruku i evo čeka. Evo špalac. Gledaj, ne mrda. Nešto joj godi to, ha? Volče sređivat nokte. Esma? Možeš ti ići s mamom sređivat nokte? Čekaj, vidiš sad ovo. Ne, ti ima pesti. Ćemo istrpijat. Vidimo što imamo ovdje. Ima sve ovdje. Vidi. Vidi. O, ti jadno. I miruje, gledaj. Tvoja mama je istrpija ove krajiće. Ej, vidi. Pa ne možeš više, mama, dosta. Sad ona vidi šta ima. Vidi, malo za nosit. Čekaj. Da reži joj drugu, hajde drugu ruku i da završavamo. Ne radi. Daj drugu rukicu. Jel ti drago?
Viš kako miruje. Da deko ona dirne. Šta je? Daj mama. Ovo joj je polna tačka. Dok Alisa uzme maramcu, ona zatvori oči i trepči. Misli da će nju obrisati. Šta bi sad mama? Jede. Gde uzme maramcu? Da ti uzme. Sam. A ovo su nam pincete za nos. Tukice. Za tukice. Ej, ne to. Ovo mora nokte rezat. I ti si. Vidi, te svedi ono. Ja ostala ona dobaća. Možeš li izvući? Neće to. Ne, jezik ćeš odrezat. Ja ću ti dat. Sidio pametarki. Ja. Sviđa ugledalo i opet. Bac. Neće to. Šta to radiš? Nisam ću. Pa. Daj njoj tovar. Šta to svijetli, baba, svijetliš mu oči. Papa!